Mayap ayabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king Miyerkules Santo, Miyerkules kilub ning Maleldo. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Ronnie D. Cao, Kura Paroko ning Parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Anting metong ng balayaning Diyos, sabi-abi tayang idaon ting malalamisa, kaniting Miyerkules Santo, ting lagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning Diyos, maragulan lugod at dakal alunos, mantabe kaya kayungan. At keka antimurin, Maya payabak kaya kayo. mayapayabak po among. At kaya kung kakaluguran na makira kaya kaniting misa, mangintulid mo naman siyang miyabya ing grasya ning Diyos, no ka rin ko paman kaniting kaorasan. Misan tala pang ganakan at yabe king pangadiring kaya katamong pamilya at pakamalan king biye, manano na sanang king grasya ning Diyos, mi pagkalub itang pamikatagon, alubos tamong ibe ing pakamal, karing kaya katamong pamilya at maging karing aliwang kayabiyayan, ing manatili tamo sanang tapat at agawa nung naning dapat. Mitipon tamon ting pamilya ning Diyos kambening kapanaligan, ipaniga po tamo, ing patawara na katamo ng ipa, uling mitmuyak ing kamo ampon ganaka. Gino, pakaluluan mo kami. Uling mi kasala kami keka. Gino, pakit may kaya kaming pakalulu ampon lugod mo. At ibyemo ke kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king kaligtasan na kekang belangkas, ing anak mong Yesu Kristo, tinggap ne ing krus, at tinigtas na kami king upaya ning kasalang, ngeni miranakayan kami king ligayan ning kayang pamanyubling mebye, uling mabibiyayam pon mag-ari kambe mo, king kami tunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning propeta Isayas. Tiro nako ning Ginong Dios, nung nano ing sukat kong sabyan, ban apasik nangan kula, ring mibabayatnan. Dirinan na kung sikanan balang abak, ban itang turo na kakong pakiramdaman. Dininan na kung pamanalastas, ning Ginong Dios, at ekulinaban, o ginulot king Ginu. Inarap ke inggulot ko, karetang mamatbat kako, ekulas sebatan, inyang ininsulto dako, inyang sepulyot da, ing balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, naku ananubalang, uling ing Ginong Dios, yang kaku babye kasaupan. Siniknangan ko ing lubko, ban api batakula, balo ko, king Emil ako ing kakong dangalan,
Uling ing Diyos, malapit ya, at patunayan na king alakong pamikasala. Ating masikan alub, bisang mandalum kanako, paboren yung munta kami king husgado, pabustan yung karin misampang demanda. Ing Ginong Diyos, ya ing mismong magdepensa kako, ninungeni, ing makapatune, king mikasala ko. Ing amano ning Ginoo, Salamat kin Diyos. Ginoo, uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. King uli mo, insultuan dako, at tutukong menga pakarine, mengari kong aliwang tao, karing kapatad ko, anti kong dayuhan, karing kayabe ko, king bale, tiktak karagul, ing pamagmalasakit ko, king bale mo, bala mo api ami kakaluko, king puso ko, ing pamagbalik da keka, ing pamaglibak da keka, kanako digpa. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. King pamaninsultura kako, mispak yang salo ko, tutukong ala ng akarapat, kalungkutan ingat syukako, manintun kong dumame kanako, dapot ala metong man, mamatula kako, ala kong atagpuan, inyang danupan ko, lason ing karelang dinwang, inyang mau ko, ing binyera, inuman amaslam. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ing lagyuning Ginoo, king kanta kakuyang puryan, parangalan ke at pasalamatan. Panakit ding megipit, kaniti tumulala, at ding king Diyos sasamba, mipasik na nganla. Uling ing Ginoo ke yang pakiramdaman, ing sa ingsing, ding at king pamangailangan, at enala lakwan, detang kalugurana, at king sukulan. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Parangalantaya ing mayap abalita. Ligaya't kapurihan ka, Kristong Jesus, Panginoon mi. Ligaya't kapurihan ka, ligaya't kapurihan ka. Ing ginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa ay iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Kanita, ing metong karing labing adwa, itang milagwa ni Judas Iscariote, may kikit siya karing pamuntok daring pari, nga nang kinutang karela, nanong ibiyayo kanako, nung sopan da kayo makarakap kang Yesus. Bayaranan ding at pulong sa laping pilak, manibat na kanita, may nintuneng oportunidad ni Judas, ban apagtaksila ni Jesus. King mumuna ng aldoning piyesta ning tinape, alang lebadura. Linapit na ring alagad ng Yesus at ngarang kinutang. No ka rin mo buring isa diyami para kaya kay nga punanan ning pamaglagpos. Nga nang may kibat karela, puntala niya itang metong ataw king syudad at sabihan nyo kaya, ing maestro, sasabihan na ing oras kumiras na, buri kong pagselebra ning pamaglagpos king balemo, akaya bering alagad ko. Depat daring alagad, ing penabilin ng Yesus karela, at si Jaring apunan para king pamaglagpos. Inyang mebengina, dinaklok yang mengan Yesus kasulo daring labing adwa, nga ng Yesus kabang mamapunla, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, pagtaksila na ako, ning metong kaya kayo. May balisa lalub ding alagad kanitang sinabi ng Yesus, ing metong at metong karela kitang na, Ginoo ako, may kibat si Jesus, ing mitiltil king tinapya na king pinggan abe ako, ito, yung magtaksil ka na ako. Arapan na ning anak ning tao, ing kamatayan na. Anti mo yung sabihan ng kasulatan, dapat makalunos na itang taong maging kasangkapan na ning pamagtaksil king anak ning tao. Mayap pa, ingen ay mibait. Kanita Judas, ing magtaksil kang Jesus migsaditaya. Ako galang ing aman man mo, maestro.
may kibat si Jesus, ika na mismo, ing sinabi, ing mayap a balita ning Ginoo. Kapuryan keka o Kristo. Karing may alabasa na yaldo kilom ning pamangampanya, madalas talang damdaman ning amanong hindi kami bayad. Suglong di pa itang amanong abonado pa kami. Nanong mo rin ang sabyan, nung sasabyan ng taong, naku man mi bayaranan. Uling nung labenta mo, king may basang ebanghelyo, ating mi bayaranan. At metong karing mismong alagad na ning Ginoo, Judas Iscariote, ya mismo'y may ngutang, anyang may kikit siya karing pamuntok da ning pari, nanong ibiyayo ka na ako, nung sopan na kayong makarakap kang Yesus. At bayaranan diyang 30 sa laping pilak. At nanong kalibe, meninto niyang oportunidad, Judas, baneng apagtaksilan, ing Ginoo. Masala, king kwentong iti, king daken, ing kwentong iti, akabud mi bayaranan niya, Judas Iscariote. Pignasanang pagtaksilan ing Ginoo. Kaniya mayakit may kading metong amasalang panagkat. Tamo sukat paglibe, ing tunet maulang pamiyabe. Ganakan tamo, king kera kalandaring alagad at alagad ning Ginoo, at abud may miliyang 12 ang maging apostol na. Kabilang iyo, Judas Iscariote. At kaya pamipagkatiwala, ing pitaka ning grupo, anting tesorero. Pili ninyang pamigatagon, Judas Iscariote, king malapitan akayabe ng Ginoo. May pagkatiwalan. Karin mayakit siya may kaditang tune at maulang pamiyabe. Akabud mi bayaranan niya, Judas Iscariote, makanya ng piglibe, king 30 sa laping pilak, ing tunet maulang pamiyabe. Iting kayang piglibe. Migit king nano pamang bagay, mekad, sukat tang dinang ulaga, ing tunet maulang pamiyabe. Pamiyabe naman ding mi asawa, o ning meto nga pamilya, o ding mi kakaluguran, mi kakamaganak. Tatlong puntong buri kong idake kaniting pamigunam, bandinan niyang ulaga ing tunay at maulang pamiyabe, at iti sukat paglibe, mumuna, sukat pagtaksilan, ning kikatang pakamalan. Totoong makalungkot at makasakitlob, aking kagulutan ating pakamalan ang magtaksil. 30 sa laping pilak yawari ulaga, itang tunet maulang pamiyabe. Amiyabe kang Judas Iscariote, kabilang karing 12 ng apostol. Potang makayarap at migit lalo potang makagulot, karagulabage, nung gawan tamo itang bagay-bagay, makakayap para karing ikatang pakamalan. At meto nga bageng, tamo sana gawan, yung pagtaksilan na rin kaya katamong pakamalan. Nyama kanya niya namang kambiyaning mo munang punto, mayakiting kadong punto, ban kanita, ding pakamalan ila pagtaksilan, kailangan ing lugod manatili. May kaditang lugod yung mitulak, kaya katamo ban kanita, gawan tamo itang makakayap,
at ema ka panasakit ka rin kaya katang pakamalan. Lugod bala mo mawari, kinggewa ng Judas Iscariote, ing lugod amen natili, anyaking banantawli, ing Ginoo, ikwaning pisali. King kadong punto, adon taming grasya ng Diyos, banlugod sukat manatili, eta iti pamisali. Uling migit king nano pamangbagi, ing ulaganing lugod. Lugod asana akwa tamong papanatilyan. At banding pakamalan etala pagtaksilan, ketang lugod amanatili, at etamo iti pisasali. King katlong punto, panagkatsiti, magita mo sanang tapat, parating gawan, ing dapat. Ara pa naman ing kayabe o pakamalan, migit lalo na king kagulutan, manatili tang tapat at gawan ing dapat. Kaniting pamigunam ning ting Miyerkules Santo, kawangis ni nga banggit na nga pong bong napon, consistent ya karening Ebanghelyo, Lunes Santo, Martes Santo, at hanggang kening Miyerkules Santo, ing papel ng Judas Iscariote. Kaya Lunes Santo, mayakit ka rin nung nano itang paulaga ng Judas Iscariote. Anyang akit na ining malapabanglong tigtog ng Maria king bitis ning Ginoo, pesa yang nana, o ba't enakano iti pisali, at ding abli, ginamit lang pinyaw karing pakakalolo. Pero migit kanita ing kayang kapagnasan. Abala mo mawaring lalto pang mas maulaga, itang material abage, kaya kitang depat ng kasiwan Maria, as si Janing Ginoo, king kayang kamatayan, anyang tugtog na yung pabanglo, malapabanglo, king bitis ng Ginoo. Napon king Martes Santo, makapaunanan ng simbitla ng Ginoo, ing magtaksilya, Judas Iscariote. At yan iti Miyerkules Santo, may patutuanan itang pisyag ng Ginoo, at yapa mismo yung may kikit ka ring pamuntok na ring pari, at may ngutang nanong ibiyayo ka na ako nung sopanda kayong makarakap kang Yesus. King pamagtaksil ng Ginoo, pigpalit niya itang tunay at maulang pamyabe, king alagang 30 sa laping pilak. Nga kupen, makanitaya kaulaga, king meto nga tunay at maulang pamyabe, king 30 sa laping pilak, makanyaning piglibe, Judas Iscariote. Panagkat kiyakatamo, para kaniting pamigunam, etamo sukat paglibe, ing tunet maulang pamiyabe. Tutupin kayang kaniting eleksyon, o kaniting pamangampanyat, ang gana keng eleksyon, atin kayang tawong sasabing hindi kami bayad. Mapalyaring kaniting panuning pamangampanya, king miyayaliwang paralan, ating bibabayaran, pero ing maragulakotang, nano ing kapalit na nita, nano ing kalibe na nita. Ganakan tayo, Judas Iscariote, ami bayaran, at kabud mi bayaran, itang tunet maulang pamyabe, kingat ng pulong sa laping pilak, piglibe. Adwan ngining grasya ng Diyos, banding pakamalan etala pagtaksilan, baning lugod manatili, katiti e pamisali, at magkapilit maging tapat, gawaning dapat. Baning paganaka, niting kapag masusyan, akwa tayang pakibalak, etamo sukat paglibe, ing tunet maulang pamiyabe.
At metong yung panagkat nasa akong idaki, kapamilatan iting panagkat at tanaga, eta sukat paglibe, tunet maulang pamyabe, king tapat akayabe, ting paneng kayantabe. Etaya sana apusan, Judas Iscariote. Doon ay magkapilit tamo. Eta sukat paglibe, tunet maulang pamyabe, king tapat akayabe, ting paneng kayantabe. Talakad kayo po ngeni para king panalangin ni Malda. King lagyo ning kayang pamailasa, maniga po tamo king Ginoong Yesus ban pagkiramdaman ng kaya katamong panalangin, nga tamong manalangin, ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Ganakan mo kami, Ginoo, king kang kayaryan. Menalangin ka king Getsemani at mi pawas daya. Para karing daralan kasakitan, lalong-lalo na pauli ning COVID-19, antimurin ring biktima da ring gera, ipanalangin ta king Ginoo. Ganakan mo kami, Ginoo, king kaya kang kayarian. De kapandaka anting metong a kriminal, para karing alang kasalanan ame sukol at emi dinan katuliran, ipanalangin ta king Ginoo. Ganakan mo kami, Ginoo, king kaya kang kayarian. Biklat me ing pasbul ning paraiso, king mayap amapanako, para karing palpikasalang manigapu, king kekang kapatawaran, ipanalangin ta king Ginoo. Ganakan mo kami, Ginoo, king kaya kang kayarian. Dinawon me ing kaladwa mo karing gamat ng igpa mo, para kaniting komunidad amanalig keka, ipanalangin ta king Ginoo. Ganakan mo kami, Ginoo, king kaya kang kayarian. Tanggapan na sana ning Diyos, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19. Panalangin para karing kekatamong frontliners, ring kapag nasanda ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kekatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kekatamong radyo, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidioceses, para king kapayapan king mabilugayato, lalo na king Ukraine at Russia, at para karing kapagnasanda ring kapatid tamo, ang magmasusi king Aldo ning Karelang Kebaytan, lalo na the Reverend Father Angel Amir Gamboa, Reverend Father Kenneth Alde, at Richard Albano. Iyulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatid tamong meyango na bye, lalo na ring meyango bye pauli ning COVID-19, antimurin ring meyango bye pauli da ring gera, at munaman ring meyango bye Alberto Carrion at Ernesto Viray. Ipanalangin ta king Ginoo. Ganakan mo kami, Ginoo, king kaya kang kayarian. Banding kaya doon ning balang metong king pamakrakya kaniting misa ning Miyerkules Santo, king lugod at pakalulo ng Diyos, miyabing grasyang makibat kareti, pati nakaretang papapangadi, kanakot ang timurin kaya kayo, at sana mga tulid mo namang may pagkalubing grasyang pakayap, bananong maning panamdamang sakit ning balang metong, kambering pamilya at pakamalan, malagwat lubustang mipaldan at kumayap, king sakit at physical, emotional, psychological at spiritual, manalangin tamo king Ginoo. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayaryan. Ginoong Jesus, bisaking manatili siping mo't talakad lele ning krus. Ituro mo king mikatetagan, ban misa na yaldo, matanggap kami king kekang kayarian, manggaman king alananga. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong dahon matanggap ya arapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang tanggapan mo reting ayin na yampang mikeka, kabang pagmasosyan meeting misteryo ning pamaylasat kamatayan ning kekang anak, mira kayanan na keman sana king biye alanangga, apig tagumpena para kaya kami, uling yung Ginoo manggaman king alanangga. Amen. Ing Ginoo mantabi ya kaya kayo, At keka antimurin, itasyo laring puso yo, makatas na la king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo, adyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid sukat at makakabusing pasalamatan da kaking sablang pinandit at numan ka rin o Ginoo banalay pa mayupayang tutu at alananggang Diyos kapamilatan ng Yesu-Kristong Ginoomi. Miyan ni nagneke kami ing kayang paypamaylasat pangasubling mebye mararaig na ing dewakan kapamilatan ing kayang katapatan at magaganap na ing pamigagana ka king pangayanib mi king metoyatong kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristo ring anghel ka rin banwa, yampang ding karelang panalangin ng pamanyamba, kabang alalang kupas magsaya arapan mo. Makyanib sa ing siwalami, king karera, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Ikapining banal oy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu munti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalalat para kaya kami, gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Yesu-Kristo, at atandanan mi pakanitambeng mi panganyayaya, at bayo na kusang dubdinaw ning biyanak yung pamaylasang pon kamatayan na, kinwaning tinape, pasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti, ikayong anat kanan ye, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayo, pasalamatan akat pinuri, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti kayo nga at minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalananggang tipan, ami bubu para kaya kayon pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y mabalik sa wakas ng panahon.
Inyang ining gaganakan mi o mapamakadulong ipa, ing kamatay ng poning pangasubli ng mebye, darawon mi akikiting tinapin ng biye, ang poning kalis ng kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talak at arapan mong pon sumuyo keka, kaming ansanang misulusulok ing katawan ng pandayan ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipaing banal na kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco, ing Papa mi, at Florentino, ing Arsobispo mi, kambiyan ng Pasiano, kaya kaming Arsobispo Emerito, ing kapariyang kapampangan, ding sablang paring pondiakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming minuna ng Pepeinawa, ing pihong kapanayan ing pangasubling mebye, idala mo lo, at ding sablang meyango na biye, king pakalulu mo, kaya't ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kaming ang karapat dapat magkamit king biyalanangga, pan kambiyanin mo na Virgen Maria, induning Diyos, kambiyan na San Jose, ing esposo na, kambiyanin mo na Apostol, kambiyan ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambiyaning sablang banal, ami biyebe, kalugod-lugod keka, king kekaban ning panawon, apurian ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Esokristong anak mo. King kapamilatana, kambiyan ang pon kaya, kagumning banal na Espiritu, sablang parangal ang pon ligaya, kaya ka o Diyos ipang lubos maipaya, manggaman king alananga. Amen. Bayo tamo makisulok king bangkete ng Eukaristya, waganing pamakisot ang pon, buklod ning pamisametong antimong mikakapatad, abi-abi tamong manalangin, antimo ing tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Aming sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, pag-iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami king sablang Maroko pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pagsadyan mi, ing panyatang nimit mong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa ipaming, ginuming sa Kristo sinabi na, karing apostol na, ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kasalanan mi, noon ing pansinan mo yung kasalpantayanan ni banal na kapulungan mo, at pamayapan ang ponpisan metungan mi, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ang pon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sana, kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Antimong anak ng Diyos ning kapayapan, pugayan tayo, ing metong at metong, king waganing pamisam metong, antimong mikakapatad. Kapayapan po kaya kongan. Cordero ng Diyos, ang nilalang mo, king kasalanan,
Niyo ing kordero ning Diyos, ing milalakoking kasalanan ning yato, niyo ing ginutang Yesu Kristo, asukat tamong pakamalan at kapilan man, sana pagtaksilan. Noon tamoy tang agatan ng makisuluking kayang dulang. Ginu kumatampang tanggap keka, dapat iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Para karing makiramdam karing radyo at manalbe king Facebook Live, makatanggap komunyon king pisikal aparalan, abayan da kayong eni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ningening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamo mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Talakat tapo. Manalangin tamo. O lubos mayipayang Diyos, ing Eucharistia, papasyag ning kamatayan ning kekang anak, palabungan mo sana ing kekaming kasalpantayanan, king magligtas ng upaya, at pasignan mo sana ing kekeng kapanaligan king biye, ay pangako na iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tanggapan tamo ing bendisyon ng Diyos, banking kaya katang pamibiyebye, kawangisting pabakalay amano,
akwatang ipasyag, eta mo sukat paglibe, intunet maulang pamiyabe. At ganakan na rin ng 30 dinake ako, mumuna, ela sukat pagtaksilan din kaya katang pakamalan, 20, lugod sukat manatili, eta iti pamisali, 30, magita mo sanang tapat, parating gawan ng dapat. At king grasya ng Diyos, makibat tamo, kening panagkat at tanaga, eta sukat paglibe, tunet maulang pamiyabe, king tapat akayabe, ting parating kayantabe. Makanyang tamong yan ng adwan ng grasyang pakayap ng Diyos. Ingino, mantabeya kaya kayo. At keka antimurin, Malugod at mayupayang Diyos. Bukod king physical ming sakit, apanamdaman na panyawad ming kapaldanan. Ila ring sakit, emotional, psychological at spiritual. At karagula bagi, potang pakikwanan ming palalaman, patibayan, patatagan, ingke kaming pamiyugnayan, ting balang metong at pati na keka. Dapat kabud, masisira iting pamiyabe. Uli na buding dakal at miyalong sugat. Manamdaman kami, panyawad mo namang grasyang pakayap. Lalo na kaniting panahon ning paratang eleksyon. Mapaliharing dakal at pamiyabe. Ing mesira o uming masira, uli na mo ning politika. Nasa aming adwan na sana yetchat mo ring mayupaya mong gamat. Banbalang metong kaya kami, kaniting kaurasan, lalo na karing balang metong king pamakira kaya kaniting banalamisa, maging karing kakaluguran at suman karing miyaliwang lugal, miyaliwang bansa, kapamilatanan ng radyo ng Archdiocese, ing DWBL 91.9 Bright FM, mangintulid, mi payabot at mi pagkalubing grasya mong pakayap. Balo mo, O Diyos, munaning panamdaman ming sakit, king kasalukuyang pinandit. King inyasa at adwan ming paluban ka ring pamikakatawan ming grasya mong pakayap. Paluban king mabilog ming katawan, muntat magdaton lalo na karing apektadon dake, ning pamikakatawan mi. Ban mangintulid kaming malagwa, lubos mi paldan, at kumayap, at may dinang sapat na panahon. Ban kanita, pasyag ming katapatan, at apag kapilitan ming gampanan, ing kanya-kanya mi mission king die. Karitang miyaliwa mi pang sakit panamdamang emotional, psychological, spiritual. Kaya kamo naman yan ipagkalubing grasya mong pakayap. At sana kami rin kaya kaming pakamalan king bie. Pamilya, kamag-anak, kakaluguran. Nung misa natin mang pamiyayaliwa, o atin mangye pamikakaintindi. Manatili sanang mipasyaging lugod. King pamagkapilit ming dinan ulaga ing tune at maulang pamiyabe. King nano pamang bagay may sanity paglibe. Panwanan ming balang metong O Diyos, pakayapan dinan kapaldanan, kambering pamilya at pakamalan, at pati na O Diyos ning papapangadi, karing balang metong kaya kami, at karin mang papapangadi, karing miyaliwang programa, ning kaya kaming radyo kay Archdiocese in San Fernando, karing miyaliwang programa, ning DWBL 91.9 Bright FM. Pailalam mi, O Diyos, iting kapag nasa miking mahip mong kaburian, king kaya kang katapatan, bukod mong ing makakayap kaya kami, yang kaya kang daratan. Nya makanyan ming pailalam, ing kapag nasa miking mahip mong kaburian, diya mo, O Diyos, ing grasya mong pakayap, ban malagwat, lubos kayong mipaldan kumayap, king lagyo ng Yesus. Amen. Labing adong Jesus, 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 Jesus. Patron ng San Fernando, ipanalangin mo kami. patron ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami.
San Matias Apostol, ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pediachina, Ipanalangin mo San kami. Camillus de Lelis, Ipanalangin mo San kami. Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgen ng Lourdes, Ipanalangin mo Virgen kami. ng Fatima, Ipanalangin mo Virgen kami. del Carmen, Ipanalangin mo Virgen kami. Mater Dolorosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluwan mo Kristong kami. Dibinong Talapakayap, Pakaluluwan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus, Pakaluluwan mo o kami. pakayap ng pusong Jesus, Pakaluluwan mo kami. tatlong Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Jesus, tinan mo kaming kapalaran, O Diyos, at pakayapang lubos, kambering pamilya, at pakamalan, King Bie. King lagyo ng Jesus, ipagkaluming grasyang makibat ka rin kayo doon ng balang metong, King pamagrakya kaniting misa, para King Miyerkules Santo, at King lagyo ng Jesus. Midinan kaya ng sang pamigatagon, maging tapat at gawa ning dapat, at pakikwanang inglugod, manatili at emiti pamisali, ading kaya kaming pakamalan, emila pagtaksilan. Makanyan mo kaming panwanan, O Diyos, king pamagkapilit ming epaglibe, king tunet maulang pamiyabe, at pakikwanan ming maging tapat kaming kayabe, at parating mamantabe. At bendisyonan mo kami, O Diyos, pakayapang lubos sa dinan kapaldanan, king lagyo ni Ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Umya kayo king kapayapan ng Kristo, ganakan tamo, etamo sukat paglibe, ing tunet maulang pamiyabe. Salamat kin Diyos. Dakal pong salamat at maya paugtupo kaya kongan. Sa